Sana sudah aku basuh ke sana. Ngapain kamu siram? Ya kan di 2 kali biar bercerita. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Kok cepet kali habis ya? Bukan habis, aku bawa Kotor lagi, Bu. Itu bahasa nyampe dalam. Iya, Mil. Tak tahu ini buat kacau aja. Yo. Tolongin, gak ditolongin. Buat kacau aja kau nih. Ambil air, Pusin. Siram sini, siram Bukan sini. nih, ambil air. Siram sini, Lis. Nah, sana. Basah lah. Siram macam ni lah semua. Semua. Amin. Dikit-dikit lah. Sana. Ini aku siram semua. Popo lo. Nih. Nanti. Dance ke kawana sisi loro telu party dimulai bos. Happy party habis seputra sulung 787 also Wanglia nombor 07. Yes Sebastian 09 thank you the big full thank you Pria rasa capai 09. The boss berandin cari kakak sobat happy party to you ya bos. Everybody, this is my song Leha just for you. Oh Leha, Come on, Surabaya paling asik di goyang Leha ya coy. Praben Matura. Ups, Lehanya masih perawan bos. Leha, oh Leha, Beleya. Dan ngajak Leha bilanya Hafiz Yasir Putra Sulungan 787. Come on. Perhatian bukan cuma di atas kertas bos. Ada bertemu malam ini. Apanya yang mulus-mulus Bang Pusidin? Bila ke Times Square? Ada uang ke? Ayo, ini macam belanja. Belanja saya ayo minggu depan. Kalau ada di dalam. Mama apa ini? Muslim lah. Ini ada di rumah diajak ke. Aku ajak ke mana itu? Belanja berdua. Mari. Apa? Apa katanya? Times Square. Kapan? Depan. Ada uang ke kamu besok? Sok-sokan lu. Udah ke? Kok tak tangkap ini basah?